Ima ekere eloin. Yagale eloin ne yani media mamo ayala. Kamo tumuvure amunule yala bola. Yayali media me kamo. Na yani baboli de ula bele da uchi FB mangba ima. Moti bema yebi chebe na yebi zabe anuma. Na yedi ebe njia ale ne benjejele mo be nwo eloin su azwa. Edi man gbo chele ka be fra we. Ngbo chebe fra me Ebenezer. Edi ma Ebenezer. Ngbo chele na clinic afo. Ekele eloin so wi. Yo kaka zo njima edu mane ya. Ngbo chele me captain jima. Captain jima. Motete jima kwali bia tayal capital na lelulu ejima ngone nya bia ye nditi yala nditi yala ala yo nakakra wonji ale de kpakpare mwele wosu azura yima nu aboni munji ale de mo se mbanya ye be se mbanya de bi mo ikeke reke ze sababa ba ho ba bo ya all fine because ya ne yanze ma keze mo ya wola ya de yutu ya ho le chire senior one de bi mo ya ho jire ya ho le chire ya kpare se oju party time na ba bengusu no ba kejo kenga chinga don ya be kire ba ya kunde zo ikabu so ba rijima ya wakire ya nteshu bia senior man let ka kire eju ke njin ala mo ya le wo elu esu azo ara ke kunde jima ya youtube es mo ya wo elu esu azo ya kunde jima ba sun don ya wa kama ba le ba sanu jima bia kwa ke a o se jima ne ka ya kudana gas mu a ya kwa kana bi se no jima ne na mvaye bobo fe bobo ye mu anoko ya rezima ma ye jima anoko gana gas na kuzu e tokwa ba azo ani vandema la ye jima ne nzandre ma ya de ye le jima wo nze make ya izoti nzandre ma ba ye zo jima na ke de nze mama ye nye zo jima bia ye izoti sinyama me ti wo je kan ya boa na nze ne tia bada be no ko bede Ghana gas kiala na be se nzandrema achima yala ye na be ndu ajake biala nso ana be du ajake biyo du ajake mo dan sinyama fa ne nye ye be ne be awengbere edranze ama be nke bada no ko be hia agima emoti bada no ko be bomodren ala na be lobo because the bietumo mreka izala se ye azura ne azo awengbere ne mo agima biala ne kama aga ne biala fia aga suwa biala azo anse manzinu a blengbere nsimune bia no kwake ntuzueti ana krinsuye brembere ega na ya bokana zoke ejima biele bawo mozindire bola va ingande mole capital va israda on hama anza mole mesila eba trowel na oho ejima na no over yidumo na ohira na behere anza mo kakala eba driving license very se be yediele ekize brembere se ye mo kana mo kanwa me kebie be boss man no lo ne ke mo de bi capital ma ejima sku ama ba ejima la ba mo ba kwale bo no ko besin ne ye tatishu media majuma mempanwa be tatishu ya macha ka fra kojo efiele elu nke me me no lo nke yo bre se bo ngba me viku bo ka ba wo na na mo mama ha leke ye dam gbaro me wo shuwa do obi am kake me kebie ne mo ndu adem ngola azim kas na ngojuke mo njuke de ma nwe wure ka ku aka ko bok me nwe bi aka wure ka ku aka we ko bok no ye mama ka bom se nke e papa na ga ala ya monze mama abure no ba di bi kwara over ganze mama de ne ben ma mu miamu wo kan ya bezachi be bi aba ma yes ezachi pie kem da mo mora e bi aka mo mo bomba bu ne bi ma bu mo mora oni ewu temo ye kpona de ne mo ye dan nzema ngba avure be nya ne avi abo aka nzema ma ka ga dan ku be ye Ghana gas we su aso ne nyevre mo leke ya konwo ye nya fale nyevre toto chi amole ka kwa ne mde medua kwa ne ka be ewura ngome ewura se ya patrema se ngonwo ye de nyamra se nyevre mu anu mo insuru biara amanye na kparara okobo nyevre ni enu ani nyevre ri ewa watumra nyevre mu anu resuke odabo kakra ka mo Ghana gas ni iroru ara onye efe imuti ewura no mo bi nyevre ni enu mu amo ola bala nyevre mu anu rekpu ya ka no odan ko ive ni de mo ye koyeba sabe ye tare yedi na mo ye wuya leke yezu anu manzo se kaka eloi ekize ne kengene benya azra wo manzo a imobia ne yagrimgbere anaka manigban ma beso kama ole manzo leti eloi ngbafre beduazo behra oya meti wonga ne ndon ni ala wo nubi fm okay na momte ya leke be kedwa kaman me de wala se ne leti oba duko bi ogu awasi bi ogu won na ani amadu man ka se me leti ele ko nke edwa ka pare leti ya tie bo nu den don ya la mama ha leke yemba nyini
Mba chale motivate be tunu aka yema tumu vure ke kwa kama 1000 sala era o. Yema yo ba ya dan zema mo ya dan mo ba be banyi ma ya won ba doya. Okay. Ya won ba doya na boni bi okun. Mi di ma ga ko ole lo ko ke no buzi ake ma mvuro ma nu gwa ke be ya ejuma no ko de ko anya ejuma. Yinya ni gwa asra hona. Yinya gwa adra hona. Ma dan ko me ka ka ko mo da se bi ake na ma mvuro hu sam ko ke ma wo ku no ma to be asi yo. Asi yo. Anse no ko nwanji ya. Ya mo go tie wan zema ke. Ni enzema. Gana gas o be ya okra. Gana gas ma ko ado ko be ya okra. Busy ake dan tuma babre. Baba wo. Yo, okay. Ye da bu na ba seke. Ye ba ye ke ye ada no be na 7. Beda be no ko be ha be. Media mama media mama ye da wase. Me ya gba me de ki o. Ife ya mo ha mo ho ya wu do. Mbaba o ni am o tie ma like. E je ma mo le ni o. O je ka mo o tie am. Ana mo le ni mo ma ha like. Mo oba ne adim jo kan like. Yam do agi bi o kan ye kan ze. Ye kan ze ni alo. Tebi ya ba be ga ze pa. na ngba nnu mo mo eweka ku aka enzi. Mo ba ko na ba bo ya dance ma mo na. Be ba mo. Ba mo boy. Na dance mo ya kwa on shiro. Ya kwa on shiro bi ba kan mo mreka kan. Ye bo kesi an kan no se Bro, ba holu ngo yela ifra ka yenye. Back 65 years here onu ana. Moto ya ka ben chefro to azo. Ejuma bi ala ndeke ma be. Yawa gode. Ya won shiri ya wa ke. Ezema. O siro. Kaka ye abo onye jima. Onye jima. Onye jima. Inya shop to market dey go ejima wo. Anke Ana ma fa ya. Yes, engineer, education. Form 3. JSS 3 and SS 3. Ba. You know what I am fekuli. You come on here. Okay. Engineer JSS 3. Na ba ma fa yo. Sa yes, sir, so JSS 3. Na ya mi en weekend. I will go to university electric kada. Na do ma we JSS 3 ani lazo la kema o. For do ma ko ma ba re ma audio. Aba ke. Sa we mo we pole. Baba la kan motor. Ani JSS 3. Bo ma ya. Moti yengan na so bi oba ya. oya mi am say University with school 4 months 72 aka. Yo ngmaima se baderia ye media mamo nya na edwoka ye bele fa bagua nyama na aso ba va ma bela ka kwa ka yu ana ye avali edwoka she va ba ye sare ngmaima be se be kwaka tumvure ka kwa ka mo tozo sa ba no ba di enzman moti be ba zo benu na benya ejima be ye ya da be ase